Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Director of Health Services MI Dr. Amanwar uliathu bahadu menta kidang don sa shispa sa puwengut ki Nongtrei jong katanat ka Koit ka Khiah kibadang don hapadeng ka jingpang COVID-19 bat kat wengut pat kibala Khlad no nagani ka jingpang haba batay ka jingkain ka babania Dr. War ulaong baha usnem arajar arpo kidon hadu sauspa sa puwengut kibala yopang bat kibala Khlad pat kilong arngun bat haus nem arajar arpuway pat nadu ukala lengkot hadu kalai puway terik ubna jembang arajar arpuway kidon kendai ngut kibala Khlad bat arspa andre puway ngut kibala ngat haka jingpang bat baro kibala Koit kidon arspa andre puway ngut kikies kibatamai baro kilong samspa laifu ar bat kibala recover kilong newspa kadway baro kelum lang ki total active case menta mengidon kilong 3,000 sauspa lai bat nakini 4,000 plaspa ndrifulai kidon hapo East Khas Hills bat plaspa shfo hapo Ribhoi district ki Khlad no nadu menin jadmit hadu mentah kilong arf sawut pada kini ki arf sawut ar kidei hapo East Giant Hills khatsaw hapo East Khasi Hills iway hapo Ribhoi ar hapo West Garo Hills but some hapo West Giant Hills. These are the updates on COVID-19. Ki Nongtrei po katrat ka Koit ka Khiah ki wasakta ang COVID-19 nadu ubnai Januari 2020 hadu Desember 2020 kilong sauspa sapuway bat nakini sauspa sapuway arngut Khlad no nadu Shitarik Januari 2020 hadu lifeway terik umi 2020 ki baterai po kenap Khiah mo ki health workers ki basakta how COVID-19 kilong sauspa hadway bat nagini sauspa hadway kendai ki Khlad no but nakini ki sauspa khatway aspa andrefway kila recover shispa safway kidang long active but kendai ki Khlad no